Say me share dan you bia me wa ho de mpi. Me sister mo. Say the Yakopon si boy me so me de anko. If I say me blood and me SS. Ye mo jana e wata me say ye time ni sa say o mo ho de chen ye no. Odua ni di nsu no ene wunro fam no. Se wa ma ye no ehia wo ne wa hyehyɛ ntare a be koba ho ne unya mosquito bia na wo be crash ya no. Ana sometimes you can say be can say wo de ska be ho ana wo yare ska be ho ana wo yare nyesa. Sometimes ana ye no ye nya enhu say ade we ne ha ye ne a e the problem ne ble ye. Na say ye wo energy drinks be bi wo no ma ba ye no so no e hwe moja. What I say no be brain so aba ye ni ma na ye fa because of the pains in painting and person me ye quick na me no do we na pains in ko yare for saman and me wu when yellow sawes no ho me tibu maso mu a say dan kenye nyame ne ka me ho a e di anka eni ni ka me ni attach for ade so na me say me commit suicide because asem hu ni say wagu me ni mu ase o mu de dwane be so comfort no chi D3 Shabwensa we aside this inform all because of me yare D3 as na making you D3 o nti u free mu sa ye di kosi baby a you na no pa na wona do kosi ho nti ye wa na mochi no mochi man for na be fa o colleague na de me boy e ma woni Zach de no manage ko June kan sen Zach GH ana ye conference call but me can me da so recording na call me phone so se me kojo no on se me kojo on pemasem Menkasa. Ompema ti me kasa. Menkasa. Se menkasa he. Tie me. Dia ne savana safo. Me kan fu Jude TV. Amo bibia Canada ha de no a na hwede gi ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso. O pese oye service. Ana usiesi o video camera, o vision mixer, ana o camera lens. Ene etiye mo asem David Imam. Super secretary wo mrantie a yatete wo abafo nimde kwan so a wo mbetumi ayi saa nneema wo yina ama mo e obretie bi mo pe wo modin ne ye super esanse wo mo dem sonko se wo hia super secretary kira kwan ya from 0543 885507 Abusiafo mo bibia kwa baba GTV so ohwe meti abom se abrante mfefe bi teme nchen e den de ATTA'S mo amhwe movie na mo se makeup artist ni atwere ATTA'S makeups ni atwere ATTA'S wadi movie achi ache ye Komawood o set se wa actka ho ye o set so na ja mabeto achi na me ne betwetwe nkomo kakra e kwan fast rule movie industry ne ba bia movie aba abedru sisi timese o se gibre gibre ma me na ye twa ho aba ene pa bi wo abrante yi mu na brabo no e scary kakra mesa o se de brema me ye twa ho bra papa Montana papa ay ya wa ya ba nen koto Meu Deus, me tira acabate. Abo tu muku. Na tu mai kawani. Apua. Say ye, baby, I will be on my winning j. So what quantum na enkrata ho ayedin amount. And I say, what Ghana ha, na pese wutu kwan. Baby, I be febi aji usika edi na mo ni so aye untanta ama wunji obia ndibiem. And I say one sanwa juma.
na pese wo kwa abuchire kwa ye adwuma na nso hu ba bi a wo fa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tie me yedo be kwa koduru with working permit a wo be ye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we ATTA'S akwaba Ishiache Papa Ishiache. But I just said to you so I can be home. That's the last time Ishiane Koju I go for Koju hono. Koju. Living hono. Bro, akwaba bi. Just me. Bro, ATTA'S na na nkofo di ni movie mo udin ano no. Nye me din ano no. ATTA'S nge minya no school. So I say by me din kasa pa Samuel Atta from Pong. Samuel Atta from Pong. The ATTA'S ni free school. ATTA'S one say infor. Okay. Nti Atta no expect kan ho. Say nickname mama do school no. We infor. Infor me mama. What am Atta no to kan. Okay, matikasa. Okay. Awu free hefa. Me kasa de so eboane ye wo. Kono wagya no na wa na say. Me wa pay free ko wa betifi. Ko wa betifi na ma me so ewo ase ya so eboa. Me so eboane ye wo me beti mu ye omo fi ba kesi fufu. Wona nfa ni say me na nanom e free. Sa na mbeto ye. ATTA'S obi hwa me ade wi a wo ye makeup sa obi apran de wi a wo si eye no. Say usi ye no. Say o ko school akra. Ibe je akra. Me ko school ma kwen rechi. O ko do say We GHS. Na was en come to also SHS no. Na me ankasa no me ne abegisi no ho. Ansa na de me be ko school. So I say nti ama me wram ni nyina no na enye ma adwen any school ni so na ma adwen wa adwuma na me wram ni so. Na satan na me act kra na enye makeup na me ye but acting na me wom. Nti na enye makeup but na ma adwen wo senior adwuma ni so. ATTA'S o kan sa no eltwema so kakra say na wura si na say wo ko school kakra be wura me nti ho na se ye. Seti o de me che ni say me wie GHS no. Ah okay. Me na ye bia ne me maame eye bia so mo de mbeko school na one thing is say me ye materials me ye wo me to ye eso ye wo materials na me sto ano me so me ye obi a me pe contribution kakra e wo bebi a me ko bia. Okay. Skana bi ni ho bet kakra na de maame say me de ko school no sa tam na me ka say friend na ye si eso ye bo a materials asori dan no enti no mu tuatua church building yi contribution kakra na me was Sunday school na me say me tua bi ti ko hu asori mpanyimfo no nti na me tua na kakra nti say ma mpanyimfo no eni beji me hu say akra was Sunday school a wonye adwuma bia na wo tua sa etuo we bia me de si asori dan de nti na ho no ma me certificate sa certificate na ejina so say be bia me we GHS bia me ko material school bia na wo say me ko na sa tam so na esu ebo a ye esu ebo a circuit na sa tana so ebo akwa ne ekropom nyina ahye esu ebo a circuit ase itimi na nanzo so esu ebo mu na ono watna so ate dia wo ne manyina de na so aba nti sa no ogina so say obehwe na ne kakra bia na oye no obetimi de matoa school so afa sa oti e matagisi school. Okay. Aha nti na so for bebra na mo ye chesfo ho no nyina na mo nyane maame ne nana ko so maame ye obi a wono asori unyini mfrim ko e ba so fo nuane ne company ade ame maame di mo akoten pa. Okay. It's na me wo sa chance ne se meko but na me so de yakopon de aduam mu no ene adwuma na me ni abegye ho ni nti no na ye se adwuma na me ye nti ene mo de ko fa problem ba me ne nana ne maame ntam chese na omu ni se me ni ahoden a mitimi ya adwuma bia nti school na mo de mbeko nti ne me nko nti me ye se me nko na ko fa problem se sometimes so ma start senior me ko ba bia so ambeyare me ko bia so ambeyare me na bufu ye se ye se me nko school me nko na me di senifu achi concept on do mo friend concept for achi me ba na ba ba yare na ne ye beti me daji me se bi operate me nko to ansa ne aframe maame amana ba nti na mu no na ma ase me hu se adwuma wi na nkasa me ye
anything I'm school no me ntimi anye say want to me uncle school no so no yeah na ma adwa me di say so okay na said you see can only papa no ma me ba penyina na there be me na me toso me ensam na me me ma penyin e ban say ma me yuni di manim ansa na me maba omu na wasu ye bo aho omu nyina esu ye bo na e wo bia ma me ba papa but say on so according to obi a YouTube kwa me ma no me nu e wa Accra e ban say e say I me ma me ensa na ma me ensa me ma me ensa nyina wa Accra na me ma no so ye me ensa wo kuma but me na me ye be ma me ye penyin see e ka me ma me na me ye penyin wo okay ATTA'S said you see come say Osaa you find say watch the kwanya fast be we movie mo anu no fast be we movie mo dey yeah no na is different no me kwa be na o fast be we movie kwa fast be we mo no na me go school complex eso ye bo complex 2 week ho na me go school na me pon school na me do na chia me kwa me brothers no mo ye music video I think say classes video no more music video wo eso e was net platform but me share like omu reactions no more ye ne camera so omu so na de omu see ye no ye bonyom no na me ni age nti am me nya ni jiri ma camera say ya so camera esi me so nti am me nya ni jiri wo je no mu what you say because say na me ni beji ho once nti me de akira omu twa video no mu de ka se ni nyina me gina ho bi Obofour hwe eni ade enti snake flat on me so e boy bia me wo no me twam o snake flat on ne ko school enti me do on so na omu say ye production no acting na ye ndie ko chia me kwa mu de ndie kra de twam but me ye pon school bia na me ba mu sa sen ko fu bi mba si ho na ma na tete ho e ma ti so mu ho fe ma so ho fe ko fu di ku nye de so mu twese ni Siga ehuni TV so nyina awe mu na eye na asa abe mu makakra ti na me hwe ko mfa so mu enti bo no metimi hwe wo ma o mu achi no mu kat ni nyina na de okita mic no so no asa wo mu nyina na ye fe na me ni je ho enti bi o metimi tina ho no mu saa ma school for no kra nyina ko fie na aka me nko ha ti me ko fie nso a fie nso me na me ye aduane esa ko nso pra ko bola ni ade nyina enti se minim na se bia ade sa me sa ade me be fie de na me se maso be hye ba esan se na sa ade na mani gi hu ni nti no na me mfa hu se me ko fie kra ma me be bu me ko so me on cheda mo me sa bet waso wi no wan hwe ya won so mu wi na won je mu na waso wo don sa kan timi sa ye hye okay ko so be so waso atwe wa minya waso na ko so no abroke didi no nimbo na mum no na ni no de be hwe ni ade bi obe ya kire wo no wa kra ye me hye ba na me mfa sa ade na me ko fie de be me no na me de omu ye ho na me ni gi hu nti na me hwe nti na me nim ba ko ma na okọ eso ebo Roman no na ase me yes ase no nti mpese me twese ni nti me sheda for so akọ Roman ne kakra se bi obehu se me ba so na nka maka je se me se me twa se ni bi ni ade bet ahamfa na me ko hu audition poster eja me di akira na me kọtọ mu reza asa kakra nti sa kwan e fa so a mbe wure ma ni nti ama school no kra na because me pon school a me ba fie ntama ba be ye aduane me ko dwoma ko di dwaba ma be ye aduane akọ nsuo ni nti no me mfa ye no ho na me de di sini achi dia na nse no botaye bi wo ade na so wo pese wo ye adwuma pese me ye adwuma asma wo kan in fie se ni which makai say 2005 2000 very few channel movie video but me aka some be school 2007 but 2005 2006 between the no yeah na wo de yeah ATTA'S me rest in mu de 2007 okay we school na o kasa ye mu no na wo say ase okoba na wo yare okoba na age what hospital die ntina na age what hospital say me sheda nye obi a me wa ho de mpi my sister bon say Yakopon si born me so me de enko ko say me ye blood group no if I say me blood me ye SS me ye SS ATTA'S Sickler we SS yes me SS na until first ye ko set na ye ATTA'S yare ne de kukuru na ba fie wow the tiani say on say me kwa satam no nipa no on si ma adwin sua me so ma nyi se me dwuma na me ko enti me kwa se me hihye
socks ni ade aduane a me ofia ma me be ya ama me say bia ye no ye mogya ne ade de wi a ye mogya ne e wota me say ye time ni sa chen o mum ho den chen ye no o mo blood ni time say ye mogya ne say ntem on say system no twa say me hu bia me say acho bet say bia wo date ne e bia wo days no bia 40 days na wo blood no a wo say aha ye de ne ntisa ane enso ye de ne e wo say round na anye round e be ye nti anytime bia na wadua ni dim unsu no mu ene wunro fam no foric acid ni fam no se wa ama ye no ehia wo ne wa hyehyɛ ntare a e be cover ho ne unya mosquito ayi bia na enche bite bia na fane se ndie wo be crash ya no nti no on se me so sata me ni de achi me kwa aja di achi aduane be ne de ma yen nsu be na me nom fa na me da so ati ase me kai once bi em se sata me kwa na me ko shia no me ne kojo kojo ya on se na ye tai na pa nti na ye de mattress once ye bitimi a share bitimi share one mattress say nsu be aduane kwa obi di ye bedi kwa na edin aduane kwa ye bedi kwa na edin ebu ono ma obi valanda mu so ni akwa akwese me kai last time the djuma bi ekokoye wo be kwa wo baby valanda mu se ni eda wo be so ne mponche kra dada wonchen nti ho no so mframa no wiemu ye nwuhu saa na bi antoma ekata mu mpaka kra bi a me ye sure say e bi a na enye eyi kra na weda no kra nti keke no na yare so ati asenti me yare so wo set no so a why de me ko nti bi an say bi a e be che hospital bu wa en fa me nko so me de me ko wie na say bi a me hwe na enye ye ana ma frame ma me na ja ono aba be hwe me a so nti de wo kuma se anu de no de maba comfort no che for your clinic ti poli ho no comfort no che for de minim ni pa be ka se poli ho no nurse ni bia ni me nti on say adwuma e ba sa na hutuo ni ba ye na iso ma rush aha ATTA'S me ngina ha kakra mame before ansan yakọ ani na wo ka wadua ni die mu ni ba bia wo beda isi ATTA'S me hwe wo mfia ekọ ani kakra ade nti na wo nko otimi ahwe because obi a menim ni bia sorry say me cancer say Sickler bia no omo nyiri nche na omo firi ase bebre na no ye be bia na me wo apepo girl be young girl of him but I say what dey what to me a check kakra die ntia arabo sai ni pa yangu pon fa na currency ye na ame kan se wi so ema wati wa hwefo nso en epauchu enye se ye nyini nche obi obeka se bia na nye o trofo ana usabuza me se meduane diem ne minsu ne nti na ema ebia basa o se ahyase na me mu no na me disi ne chi na me nyanya makeup ana me makeup me nsu ya me die chi na se me kokora na se mbe fia me be fia ni ma start ase mbe se me ye saa na ema na me koi ohun na me ye bi ekru nti me hwesi ni bia na so ekru bi tu bi na pese me ye bi nti ne ma bia ye bia na me science na ma minister pe no mpe ma san kete and because of yare na me wo dan kasa nti na me wo challenges kakra wo family no me sisters too no mu di mani mu no mu mpe ma asem kra say ase yare ni nti ana sometimes wo ka say bia kan say wo de ska ba ye ho ana wo yare ska ba ye ho ana wo yare nyesa sometimes ana ye no ye nya enhu say ade we ne ha ye ni a e the problem ne ble ye me Abraham be start makeup na me yes me na makwaba ku di me long face no ta tia me da bia but na me di adwuma no ho do no ho e to da me like e come to me de me fitia no pakura ko pema nwumre na me ni di so e bi kura na me wo pain so na ko fa edu na sa aka ho na me di ye adwuma o de ni kura ti me fu so ko di dia because wu ne kura e be ye adwuma no but e sa adwuma no ho do na ne wo mu no me gina mu aya oba na ne bo afu sa se ye adwuma no ye o se ye di esi ene na me hu say sa de na nti anaima tembia no me moja no bi wono ma be koye say moja san se mo de moja si uso ni ade no me tsan se me hu me hwe me didi mu mi nsu ni me didi ni se de ubisa me ya no e na aboa me ni pa me ka se me call hospital almost be 3 years kwa me nyare say bia maka say mo be bitu mi nti me call hospital na se me say da me nyare sai bi da enti no eye wadua ni di ana wunsu no ana ofori kase da obefa
any say they will be see a crowd one fa because whether no say you minimum 7 would name yeah into no say we on ma ye no ye hard dream pa yeah hard dream papa ye tim so ye me see akopon si boy fa de obeka say me ye no ye na ye okay hey opa ma ye fa ye o da hospital ye nyi wo mre fi ni ya ye se wo de wo no ma ye di anwa ye di bibia o je se bia ye tua na say wo mo jampe but ye di bibia de ye chi kra ice and what they knew pa intimi but say opa me fa ye free hospital mran ne se free ju fi on ko ade ma ko bi mu ma chele se ya me bu bi egu me bu enso so no me ho aye din nti na me fa won se yale no beba da bia na ka se ye wu ye ne de ye beji ani so ati ase enti no se wo twe ho free sa ne ma kakra bia won se hawa na nse ye wo energy drinks bebre bi wo no ma ba ye no so no ehwe moja what I say no bebre nso aba ye nima na ye fa because of the pains in abent and person me ye quick na me no do we na pains in ko by pains no sa edru na be na ehwe moja no say quick action na baba no say no fast bia aha wo no ma uti say ehwe ade na ehwe nti person no ma do na content yeah what ma say hent sa ye no na ehwe moja so hunu say nka obenye no kwa na answer na be fa say do no cause what di heavy pa also what di enkwa bia no what di heavy answer one no say do na timi aweke but when timi ndi na say okonom say do na ehwe hu moja yere ne dis problem play but enye say ye nyini nche na aye ahwe yie eka ho ensuo no say we ye sa sickle say bia yes and say de untimi kra no what sachi water no kra de ende enum half na de bia fa folic acid okay na odi wodi mu hwe wodi ensu mu yi nti ye no na nemeka say me hu sa ne ma no eye no aboa me eti amene no emi nuanu bebre ho no mo da hospital me koye sa donation bi nyina de mo me komo mu nsu na mo folic acid me ni hwe o but kakra na menya no me hwe amane ama fam hospital enne ma fam a je no ne ma me so ewo no ma no makai se me nuanu bi akwa ho chi mu a na makoboa wo mu ebia me ye adwuma na me chemu a ese kwa de me de children's order ka ho na me de cells ese prison na me sika ngi ho ntimi nko ye this year Christmas kwa be se me kwa prison kwa di ho nkomo ana schools no so no de ade akra me so me hwe me chi a ya na ha me ye se uku school na on paboa on se obi ho no ma ho Jude me de me kan sin bio kasa obi ho no ma enyo nempe school eye ni materials or the coast school bia me paboa na se na tire credit to ati ana so obeko school pencil crop be kon e bia na or single print onya ne ma me nyes kama na koto oku school ni e twa won chu obi pen won chu obi ye ka so on fa dex tamra wonya bi ntonya bi empabo woni bi nsa ne ma na mafa ato me sisi ameye because hwe me enye ma ho odin yen enye me pensa say me say me didi ye me no medru me no mi nsuo comment na me da so e wo nkwanye wo nyame adom ne ho mobro ene adoye bia me ye ene na nka me be correct wa ha no say minimum kophobia they do the same thing said they work no but ATTA'S for asasi so manche enokre ena said na wo si kan me ba wo me pacho said they wo si kasa ahweye no we educate him more because obi wo ha wo hwe ya e bia na busuani bi wo bi but yeah still na no ahweye ne mba but point arezi ye me den say wo sisi wo hu ho a so hwe ya because any bia say wonya hu say me efre me Jude say ni say na me pa ma di bia me bia akoso to bi wo say me ko abusa nkohwe so hu mi pa wo ye yeah they say wo hu de wo ye ya fine they all come to us the cold weather near the ade ni na ka ho bi also hwe so yeah wo hwe ho so ye me won say first no say me person hye pa anya say me person hye o a first me hu first wo ba na ukura wo hye so atane ade wo hye wo kunkun na hye mo kuntan na hema hene ayi na bia for hu me ya me say hye mo na ko ne be makeup na de na gugu ni mo fra gu mi ko because what na me de ba no aha wo kran ka chifu na me de abo me minim eya hawo ha woni sem ana wonem uja hope ba hwe so be hye rough wo hwe sa ne mani ya wa wo yi pa ana na me kan obi woni fie eya
saa word bia me come ama obi o hwe me bia obi wa no me kasa sesi ebi wo ne fie wo obi ne classmate bi wo bi madamfo bi wo bi eya na omunyan saa empotwa ne saa eyi no ayensi ne bi di yarefo saman enemewu wani yellow saa west no ho meti bi o maso mu a se dan kenye se ebia nyame ne ka me ho a ebia nka eni ka me ni atasfo asase so se ne wo ka no obi asa ne ma we nyina obi num na edu obi didi ye obi wo ska busu ane ma me ni bi obi ye no pa wonya wati ase but ebia ofri efie eko school a me na fofo ho ken yellow me dia na dia ma mo school na do so ken yellow mine yes ehuru no kra to ma ye mobo me to da e o se o ti wa e o se asem de me nipa be ya me different wo nipa mu sana be so kire we dia abes me introduce me ho we dia ma me kasa so o ka we kura si kwa interview no ho na kakra bi no educate wo ye ko se asa wo no na wo age mate e di agro na wo bi be kasa asem no na se ama wa wo nyina na se wo nko wa ye nipa basa ye basa se wo nko ano wo nka wo mu bia na me kan se bi ne minister panyini eye me sam oye me san ne we bia me ko rada mu a na me se me committee suicide because asem hu ne se wagumani mu ase a me sadia o kasa ya fo ya yes enye se obi ye nyini nche o bet san ne ma we ku ye we me makoda me sisters too me interview bi na me kan me bia me ko interview bia me bo mdin because san ne ma na e course no me pese obi a wo hwe me a o sa patient ni bo ni fie no ma ne nipa ni di agro because e dia na sa wo nipa wo nhia wo sa nipa ne ho o mu de dwane be so comfort no chi D3 hwagwensa we so sa de see form all because of me yare ne makoye adwuma aba that's how I start makeup ya nkofo ni me makoye aba ne ye ntua meka na ma yare akoda hospital na satam so ma me de ahwene ne adare ko achimanti woni ho na wo mu na anu aduane ofe no mo de bi bre me na afei o mu infa sky me koye adwuma ne de ma me ne mra me so sky ye ntua meka enti no miniska bia wo me ho ene sa ne tie dia o mu de aduane beko ampo mu de aduane si form me re ko me ho yi o ma me life na konfonoche o mu abonsa ne esi wo saa no enipa ode na adwen ye no na adwen mu do chere se saa time no me nya chance to e bia ka mbete chate sai bia committee also ya kra huni na hu bia wo fa nyina na ibi nkra bia me na me ye ma adwen se me fade akoye saa de no e ho no sometimes obi free mu a ebo am wo se ad bechimen bed se ni na ko nkofo omu bia se ohofo ne he SS4 no kwa anya SS4 no bo no ma ayi mpanyifo diabetes fo no we mu nyina wo ho no mo D3 asem na make you D3 o nti u free mu sa ye di kosi baby a you na no kwa no ne di kosi ho nti ye wa na mochi no mochi man fo na be fa nti na e ho no mo no ade asa nti se me hu so obi abi akokra bi etwi na ase kokko ye kakra na medina chi akwa mentimi nko timi hu se mai ba akwa so na medina chi ba me ko ne nam ho me ko hwe ho nyina na steps kakra na metimi aye no metumani nso na me hu form ne hwa isum e ho nyina window kwa no de na de bi abamba nti me nya kwan cause dem me se me free mu nko na ka bi atu ntwa se me yale o se me dwuma me ya yentua me ka o ni nyina en free na de me nko bet yangopo ama sensi na nurse ni odidi ono mate se me su a de abetwam de akoda ese esu nti o me se me wo pains nti on se se yenso ye pains ne bombe busa ase wo pains na no mama odru na ise kofom no atimi ada na bia wunsu asane de bia ese so no di obusa na me cheche no mo sa de no ye in charge no a obekọ no o no hu se sa de na akoso o no cheche mche de o ba bi yi ne se ne no enti komu hu wo mkra ka bia nkasa tan ko be report wo mu na o mu ye na o we say odidi na o gem bi na me die because manu madru that time no be die be mu odru ahomache be mu sa de nsu asiwu so dia pane de be ma ko be ka so didi ansa eso bo no ma me wakoda ho na te se senyen hospital wa aduan na bia ebi be ba obra me ni aduan bia wo ma me dia menye sometimes me ma me so bo no ma me na me koye madwuma
ana mayare na yede maba enipa wo se koto na adwuma so se mewu se me wo mukọ nti maame na ese bebre bi wo be ban so na ka prekure ni ne ho o se ban so ya se twa adu ato wo se me maame ba me foma ne koto adu ma sika be no de ba me na me koye adwuma na ye ntu ameka ani afro hono na wo dwen ne ho ankra sa agu na chi no se wo ba ayale da hanti ba behwe no na wo kọ ni ase twa adu ma sika be no sa de koto nti oba na ne obetu me sign me didie na ne wa me ka de media okoto ne bi obi ba na o de asoma ne se ne ba na da ho no nti fa koma no ne bi otu nso aka ho me didie nti wo ba na me de ayi na sie description I do no mo de ma me na sie nti wo ma me se ma me se wo kwa kope ska kwa koto aba nti ato na kwa kope aba nsi na be bi kwada so ati ase be ni nyina emu no na me ka se ne etu mi se nkenya doye ene na kopon adom ni ne homo bra wo ye ya ukoko bwankofo ni ade ade aka bananka wo nti ase nka me nti ase me father ni obi ana oye saade no tamane wo keep post ono ye NGO for penin ya na for free ewo enyan de nchira eduma ko na one thing is say we me share so for bibria ni nyina na eye commission mo de mame say bia see na me one pastor na me ko ina djuma man ewo fun ase twede fun ase nti me meeting ni see na me director na eba na meeting ni pastor ni see ya nti me de me ko ye echi na oka che director ni say ohun me no ohun se nkra bebri o me abua o me na dia che me is come up that time so no nkra na ete me nchen long face boatin obi Elvis mora so te me nchen ansa na budget say wa kata na chenchen twa so ba ho wacha ase nti no mu nyina ba eja adwuma kakra akwa no na me sade ye chop money na dia ma obia kodi dwa be ku of course na ade wa kwa na me say so ni say nkwa me no mu ye adwuma say chene be nkwa adwuma na sika ni me ho ade na me ti me sika me nyaje ye na e wo say me kodi dwa be ku e we ni mpaboa we nku asa we ne singlet we boxer ni nyina wo say me long face ya madanse timi di dwa mo no kra no wu se me nto atare na se me nto mpabo ani bi me sisi mu because the bia no ka se ehu mi ase me nya me hu asisi de na me se eye se mo hu ye kama na mu di machi a me de bia no na me ka se ni wani ni mu no isa wedding po de me nyai se obi hu se mo a mu di machi na ye kama e ma men mu nyam se nkra na ne mete no omu ehu like omu hu nye basa so aja se nti se me de me ye jabo me din sa atese me ba minya bedru ya atese aba adwuma na de me nam de wonam yes nti mu na mu di achi na wo se me hwe se ubekọ manim because obi ani ho no ma menim o ma menim o papa menim obi a family ni ba bia wo menim obi a hwe but ade anche ama obi anka se wa yare da ho ma ye de na ekọ na busuafo ba na asem ato obi se me na be ba me na be ka se wo ATTA'S na yare but e bi so kura nanka eye muso na fa ya nka me be ya megina it is say any say bana say me mum na me ko e ba bia na me yare am ye okay dan say me ye kama ana say me didi amen na e kombede o ana say wo kwabo akra wa hye na wo nkonkra wo de esa akra asa na me hwe na ko tata ya sha to watch abo there be it let show waka be great na wo hye ni ba ho point na wo de ba no na ATTA'S wakata ma de gwa movie na wo movie mo no ebi twa camera editors room people e dey na wo ko choose se makeups na be
makeup how the year with Juma. Makeup no na e free baby e free. E che say me racing ni mu de me fa ne say me ko twesing. But unim me me hwa ketekete me ani me ma broda me nim bobo me nim da me to. Me adwuma me ade a me nim ye load ana owale spark ra me nim to. Me ma agro obu akora. E ma ho sisi say bia ye bo be tie si. Say ma me obi akwa so be na me twa anim ma no. Otwa anim na me nim makeup ho hwe na me nko si nim ko na me ko Sunday school no. Otwa na me hu no kra say na ne ho ye me he. Enti ase me na me dey fa na nim me na me twa anim. Ase me say ne dia na oye na anya fe. Enti me de na me ya ma na ye kama. Efi ana me tim we so ye bo a. Obi agbo ni ti no be sane dia say obe frɛ me. Ene me sane sisi a say wa hye uti ni ye nyidie. Enti e ma ho ne ma ketenkete ne die. Bi untimi. Because me adia me fa ni say me wolf me if you meant me hu na up to na so ye me je ne mesi because ne mesi fiti en kura bre me ma me mo ne me wo fa mu nyina ma me na esi o mu ne ma fiti o mu kura bre me senti me hu ne mesi ya nya ade minnim yo ma bra bo sa ade ya edem sisi aduane ye apra se en koto ball ngu se wi beto natale so se wi be sini batimis ji me ba school na die ahanti mbe wresi me ambe hu se sa ne ma no wo mu na se obi de branch fafu bi na se hu ni se we die metimi aye ahemfo che ya ihye omu nyina me nkosua me nko me nhia nkosua be emfu bi awoda ne mom ne bi wo no ma hu se ho no mo ye no metwam hu se ho no ntimi hye da ko gina ho ekoko yuso ma hwe na me nya hu se say na tia me ban ma be the same thing. Yes, enti ahemfo ne ma ndie comfort costume say design costume men so be bia me transe na me ye na wo ye na me ye ase na ba na special effects no say ekura to bi ne se ekura to bi ne blood ni ade no say wo de ne different unique the should be ebu amintumi show nchira because of say copyright and they can show omu jasem no obi o meka say bia omu nim say bia makeup sade the way we see you the ntina ma wo de difference na make no cause kuma would no yeah it mean can makeup artist and say special effect artist we good a bit make say e be ya test the film before me am ni pa Jude yeah we need Jude order as one na before mo me no me nim the perfect side we say as Jude as my weekend na me start you ono ankasa ikushia wo Kyekyeku ampe adwuma bi so no na makeup na me set and props obehwe me setup na me ye no even kwa asare be di akon na we mu na wo ma na wo mu atimi di omu nhia me da nyina behwe adwuma na amaye no obi kwa kan tamsi so wo so kan na chi ohun da kan sini mu adwuma ne ka okita say 190 sim so many years no nyankonton ohun sa setup ni bi da sa set ne so no Jude me ne di nkomuzi ani ye hwehwe wo hwe me pictures me effect amaye no abi ran ka say adwuma ne de mensu enfro bia ho ne maka se me di meye adwuma no e de enya sika otu chama me ono maka se hwe adwuma na meye no na eje ne nsa no say adwuma che de bet ti se de meye a me de benya sika wa adwuma ni mu because what me din a beto hu me da wo hu adwuma bi amaye a na e ka so me na meye wi a opese wo hu me nti wo hu me na nya no nwanwa bet aka se me ye adwuma wi de enya sika wo bet pen for say di pawe yes na enti no we na meye no sometimes me akra bi wo no ma metimi hwe ba yemre mu de ma menti ama kakra yemre mu de di pa ya honya de ye to aso ai no kre metimi hwe adwuma sometimes bi wo amaye na me amedwen ho na menti me ho ase me bi wo menti me ho ase ba me nya le type na me post adwuma me ye wo social media ni ade but obo no hu me adwuma se ya then is Argentina sani mo me anka me contention ya ade nyina bet fine edin pa ya hunya nso ye skasem ne ka ho say enei because me kai say asema we kan kra no say nke bi anka metimi a show bi wa me ye say me ye YouTube bia na anka ma ye tutorials kakra gum obi yes obi twa ma me kama na mum nipa na obeba no ni nyina nso skasem ni na iskasem nje say de afi na me hwe say Nyankopon ya adom na say bia afi we kakra ni the next year de
early a year. Me one person come to me and say, "Mama, skin mood." Match makeup on YouTube. But you know, is custom. One on what I say, but an encourage. Obi the kind of woman. Me ba we say question about question mama. What juma ye was skills ya as a makeup see. Ya me the amount. Akunta bebu hu say why na obe chere ni bi. We sure say enkwara be na obe tete because no so long face din. Enkwara be na obe tete omo a like omo for juma ye omo de juma makeup see. Makeup so if I say industry way mo. The biana make say let me say na say me share chinche ajokumu ne ewie mu nyina wo biyu mu nyina asem ba ko pe na me say me akokon na mo so mo bi nsan ko na no e hia wo mi sin bibia okay hwe ateti nkwa wo industry way mu pa na ade ba ko the biana me sa ate a na me ra sa ho ni say na ka ne ai na ka me fa enhwe nya me ho na say me fa nhwe me fa nya de fu show long face we enconform abu long face can long face Boatin Obi Evis this guy we say gift any so many enconform am ba me chembe okra na school kwa na me chiro ma de wow ne Obi ti school Sofia na me chiro makeup ana aside makeups enso kwa me che atisa me mabo wo mu enne ame no ka say mabo wo mu ense na me chiro makeup so but e bia ne na me so emo mokọ omanim o de fan say mura na mura atimi nchen we so ye bo but dan na me no ka say no dan mu nso za dan no e fan say bed krankum ya ye ni me nipa mura senior my mura na o mi nchen Bridget say wa wo mi nchen chen twan wo mi nchen aside ye no kra no e fan say Kyekyeku any so many nyamuni na wo mi nchen kojo kan san lewin ya okay make say mayebi aba me pen bet no say wuntimi nchewu nse mu pi enkwachiri sa bet ono woni me na me so minim yes say e share be kasa asa betu o ne bi o ya na sometimes I ha me kakra me no no eba o do dey men kwam so sese I go tell make us asem ne say ma me nti question na say no ba kwadwe so wo ka kwadwe asem na me na kakra wabo so be 2 times but before then no me nam dum kwa aye ba no ayi fa na be hia wa wo ka kwadwe asem sa na mo wa ko sa to na me kwadwe na nam dum kwa wa wo kai ku kai sa de na me na e mo wa se wo kana asem se mo wa there be media one say near was stand in nanti we movie my from du kwa wa be hia mo wa o de ma banda da me mfanya hwe me mpekra sa fruit me na go le me aka re o se mu ne wo na no odi sun free du nkwan so ba Batman ho e wo dem asatan e kutwa we director we Jones Ajimai say you me akwa me ti ni so wo ho me ti ni so me ho bia wo ka kwesi ma me che wo o ti je me ti me so afini benya point na ti de ATTA'S me no ko benya point ranko benya point ranko ATTA'S me ko yo gansa adwuma we wanya award bi wo adwuma because of our skills wanya award wanya best advance so many 5 awards umawu ana no I say me ho no ma frame say o mama award na bia mere na bia oni pa okọ na agi abre o abuchi ni ade nominate wo abo na o ma agi abre ba wan kasa de yeah by this time and you know me and me nye bi kwa da because and there yense is come from agi award there me say ma David and there send there yense can no be subscribe there the kind me maybe ma right as every day akosa o ha no mo frame from abuchire say ya nominate wo awards bi na me say me adwuma ba ni abo adwuma din say minim se sanity okay ATTA'S no nko abeska nka ho nti no scan ka ho ye me fa ni ni echi me hwenya sa time nya ne de ne say mo kan say mo na wo bi say and de be kan international we che ye international na wo international ha ne ya bo din ye no bi na meka ATTA'S question we na meka so me ba so no adentina mo as a crew no
obia for now obia no na setena mu nyinye obredidi se nye YouTube adaroma kenye adentina because kase ma say me corset ba me nisika ekwom de me yentua meka adentina e wose e basa na mo amoye adwuma ni na za na adwuma na ba omo ye de omo kire ne de omo kire stars ne de omo kire but mo na mo ye adwuma no se ye ne ye adwuma no dem ansa na abadentina ye mum na ye ho kire ye de me ho aka ho Ana nipa bi selfish interest. ATTA'S bomu ne kasa yi omutio. Ana nipa bi selfish interest. Unim. All say yesi adwuma bɔ ne nti se kron no nti no Jude. Ana de bia me kasa wo ho. Se me no nam sisi iska ba me ye ntemu a esome no nkomodie. Se sometimes nipa na efre wa wo ho. Or fro so be ye adwuma na ma no. But ono no so nko apɛ ono ne botom se ene nka yef ATTA'S the friend na obeba ye free we ya ohun enti no e ma ne koye sa aye say artist ni momu na office odi na ye adwuma kwakoma marketer no producer no eti se producer nya hu say kodwo wom akire wom dabu wom we wom bishop mranja konya ko fon frankensi na sa artist we wom dia oye oke onyenya wom a no kokwaji hotel ne say e bia hotel we na me kwakwaji e dia ma wom a oye oke say crew na aka no so waje 3 rooms kwa na umbeche but unim saade na ekoso no na onim se e bia ono anka se wona ketu bia obegye na echiri show me free na me de be ye adwuma chuna wo twumedi no wo delay me mre bia na ka e bia senka metina afie kwa na me de be ye adwuma e de enye sika bi na nka enye de wo frame no na emu no wa frame aba no so tua uka also tua mekenti wentua mekenti no miniska me sewu na emu no so na ko jiska kese no wo china bi ma enye sika sewu a wo ma me bibia agbo me nti no me no ba be yepe eni nti ye nyina no nya se bia obi na onfa se wo ye nyame so adwuma ene ho chiri no ye ebi die ye wo mu anka se nipa nim bi frɛ wo modi ase waje adwuma what is can ba one for confection no ndi okay e bo so onfa odin onfa crew no onfa odin ka listen ho debi o ti o he nka sinimu anka sa ho okra bia na se nipa da semi bia aka ma bisi ne so wo adwuma wo bia mu senka opay no senka wutua ne ka bet ya na ho chire nti so ate ase bet aho chire ne nche se nipa no eni kwan se wo so ma ne ho chire ne se ebi ni ho no nti no ono so no o me ya adwuma ngukwa bet eni no wo no frɛ wa beba because unye adwuma bia se de meti wo ya ebia me nya adwuma bia kan makeup ya me yi ho ɛna senkanye ne na me de bridal makeup ne ada wi ya ka ho a hairdressing ya ka ho a nanka ebia okay makeup ne nko a ana se design kwa na wo bi costume aba me design costume bi dia ma wo bi dia kwa na adwuma nanka ebia nka me so meti ho what you say ba ntina meti ho no mo me hu ne se ebia senka nipa na wodi manim kokogye adwuma no senka me pay no say oh ATTA'S ye matters 2000 ATTA'S 1000 obegye adwuma ne say de me person me story ne ye na ATTA'S nso betimi akonanim na emom no ATTA'S de friend obeba enti be fra ATTA'S oba ATTA'S enti ne me send ma no pay 200 cedis bi amount no pay 100 cedis bi amount me fa me ho nya mfa to hu sans kana meje no me do ko to makeup ne ma enkure say di machimi sad obi e faka obi no producer no ma me nkra ne nyina ska o eto na kra na nkra do mbe kokra na e say di watem say juju bet ma fa to me ho say me chire o madwuma ni nti na wo say me di o mo ko because hwan na kwetena fie hwan so na me pam no nti me di mu nyina mbeko ni akodi di matema me am director bat virus set am your friend Batman say o mu ka sansem ni nyina because of enkra ma di wo location so do but o mu nyina so be nya o mo so mfa so ati asio entini se me no me ko hwe nkra we mu nyina fa ne se septa franche bia na o mu ye nyanka o mu timi nchen yo o ma me no papa ni ho yeso mo free mo bet me no o mu chen na o mu wo no o ma ni das one yes enti wa fa me sika edi o di akwa ye wo wade me enye scan se wu na o chen me di ba bo me bla wo me ho be kire me de na so esa me so me hu free na wo di no nso so mfa ne saa eti eyemia ya ho wicked na yes to obi anko animu se me yentua meka na manya bi di abom yes
And I was so far to go to no wedding. Because it's scanning you all. Yes. Your friend, your friend, so beko. A woman when it home. Your friend beko. It's one scanning between go to my. I feel no baby dream. Bibi na sassy be home. Uncle to cement in fan corner site. Uncle to roofing. Uncle to we. Na Satan no be plan no bet. Scanning the home so they are no better answer a story in the Kamaka shepherd. Na scan on your coaches scanning free. Kayeti a home man say. Adisha market to an answer ho ba tin go to mpe na na adwan sa fani say o na say we di woni o de o ma na yi bi kro obeba nipa no weba be ye adwuma no na emom no di ni free no na be hu di be akire yes eti wa ma miskan say bu nso so a wo di nso a wo gi ye nso so a o ma scan afa won say yes what we fanya hwe ATTA'S within your work no asema working woni producer bi ana say director bi ana say actor be in your issues about what seminar a be engine say in Ukraine. Oh yeah. Recently, I had my main cast in the queer job of phobia. Me person me be so no be whom they are making us. Me queer job of phobia, Eastern region. Anybody acquire a woman who will scapa. Colleague in the McCoy. On a link came. That time, no my costume. I said, colleague come for costume. Be a white movie call from here. Nancy a movie call from here. My new is go. Nancy, Nico on say no first one be an old channel does on the Christ. Yeah, na me dia. Na me the man. Aha, ana me ye Nancy new one be man. Yeah, no. Everyone say now no one see the crane man me the koto na ko man sha ko bisa doso bo. Now the anase busa frugu ne kra bo bet me na be frugu ne ahemfo ne ma na hye ni nyina me na be ni nyina. Wana ye ni na. Tio. Ana ma ole nke me ma sa mine whisker. Bet ode adwuma ne ma director one of director bi a wono ye ne minim dada wa hanu mo a wo ye adwuma no. Ska no all right. Bet say this kana mani on ani je nko an ope. Eti se nya rapu ya ka se nwumre na no. No ma tuka na ne on kwadwo mani sa be wo be tu traffic number beda. Yensu ye adwuma no. Obi an so balance wum. Up to now ye nyina esika akem. What you say? Ye nyina esika akem. But now no sa time ni sika na kakra na na nipa be man say nko onye for manage production na wo say nko man ni ko say o nipa so mesi wo jo kakra wo so jo kakra wo so jo kakra ni fa ni die nya adwuma no. Ono nko agi ya na okope ba bi atena. Eni no on the crew artist ni kakra ni crew ni kakra ni ma. Entamunjo. Etimi kwa me kwa me ni nya issue to e bi. Ema ye no because I want an American no say me didiem. Me kai se me kwhye baabi me kwhye people bi so aye shrine setup ama water liu me kwhye akoye shrine setup vita no pop me be two of them ni die o friend say wo ebia o me ni nkra ne wa send bi kakra ne fanto aduane ni a no ye twen no ska no so wo ho ye se mine ni ska mine no me pese me boni din oho ska no so wo ho enso so no fa ma do or die o am be so wo bodin no we wunim me mine no aye papa bi pen senkenye sa production na course ni director na bro bia wodi en crew na ka me man ni problem bia show enti ni me pese me di mind di metujwa because be me ya na emom no de wo ye no ana me ken hwe ekomu di me ba bia ye da eduane be bakra na e bia kobo be to okay what you say enti ma me be yare ye akom be di me yam eso mu because me was a problem eso mi mu amom kwaje me to hospital for 3 days Osaa beka say me yare koda hospital na ka o ma bo me hu kura na me say what do you mean that na me bu afu e ma woni Zak de no manage ko Jude kansen Zak GH ana ye conference call but me can me da so recording na call me phone so me ka sai pa e che ni say me nim ho so hwe me nim ne wo say me ya me nya problem wo set so because me say wo chine bi say me yare a e bi adwuma na me ye ne be ka echi eti di ntina wo say me yesa me delay me ho bet otima kwam de me e ma kwa producer no kwa ka say me kwa de owu de week ni nyama me 100 series bi na de bia me fa bi nto aduane ndi ana say wo de me kwa ye adwuma na say me ben ayi na o ma miska nko enso first can ma so scan dan phone so o de ko bo club anayo what you say enti me hwe ekom na e be di me ni exam ni a me ko konya problem eno na ma me konya problem me yare ko da ekofodua da SD hospital ana afi de ye kakra yi mbe fi o che say
me record in the car ya bokra nti phone so de ma fa nche woni za gh ni colleague ni nyina because me many brace enyo ono nso so a nka me fit pa because since nyina omusa se ma yare akoda hospital am ya ka sa tesa yare tesa yare bi ma na minimi ho so hwe enti me magiska e me fa me gu botom then ni nkofo nkɔhye baabi nkɔdidi nom na bra yes mbe fa ho yare nkoda hospital okay ATTA'S yemre ni ntino te question we mame long face ye wakora wa wasipi na de ntino wakora no kotena GH page no kan sem bone fa ho se bia one no issues bia dey GH page ana I say 2 interviews but GH page there o kan me ne o kan the situation a woni lewin ko echi lewin ne mbe ye adwuma obetua me kakese what you say e ho ni cheche mu no time ni nti ena kwakuma no de ne de obeka na asem because me tama me no muti no he me enkra me no mate nyina no me ni nipa mbetiti wo mu be wi o mu free ban so obian ne nyete e woni fi ana enkra me no muti so me na me san asom wo mu wonim o mu free me nchen kwa no mu hu se de na me ye na eboa wo mu enti ono de ka na asem he okay o mu free wo nchen kwa o nchen de o hu se wo o ko wi no hu se o ye good nti ho na me nyanye da ho yes nti no de me ka asem okay ba nya issue na no wo want me ni nya issue so ti me nya issue ano ya kokko di bi no na no itwi form na no ka se akoji sika kese bi o kwadwo ne ade bia na kwadwo de no se me kwadwo no on se me kwadwo on pema asem oh men kasa on pema ti me ka asem men kasa se men kasa he tie me ma me so men ka o de kasa men ka kwadwo o Jude unim yet set so na ono menini ye betina se aka ma men ka ma asem ene ma men ka ma asem me kwadwo hu ni se o ase ebia like ebia wa baset so abebie ne ka na ebia kunkunkunkum na ka ye jona me ebu mu sasa ye ntwaso adekoti ameka cho se kwadwo ni issue say oni mi wo issue last set we manim no is ka almost be 12 million something ebru pay so no the man am no pay so timi ATTA'S enya uta no pa nka ATTA'S wa fa nchemi o ti beso be ka obi achi asembone me nka ne cha o ma me nka unim ni ko ATTA'S unim ni beso be ka se me defend no me defend menim me boa oboa me ni sampa wani ana unim ska na se ka me just that time no imagine 3500 Batman e bem virus ne bem ma me ona virus ni ho ayi se atelo so America no ono set no so sa statue na mbaba ye no na ka me ma ye o Batman me ne kwadwo nya problem wo Ghana ha wo ya obi na obetimi aka me ne kwadwo 11 antem asem ayi se Batman ne me kasa aye so de me nkoye ma me nua no de me nkoye ma no kakra be no bia de me fa ne se benya bi di ahwefi enti me nkoye ma no because say adwuma no omo de koma obi me na me fra aka na e ba me nkoye ma di adwuma aka na yo adwuma enti me do na sampa wa frame me say ye me adwuma bi o me na me hwe ye mpeso mu ye statue obi na me so sampa wa me free akra na be do condition bars na me tem no krenta ma me ho na me enti me no me do kakra na enwuma me ye nkasa enti enwuma me ne kasa aye ene oso mu wo mu chemba bi mu wo na me se ne nyame adom e kina enti ana pa me do na sampa wa frame me abuza me say o wo he na me sampa me wo fie was na me say ka na me say okay yan he fa me so ye professional enti ne kwa say wo frame na me ba na me say okay na ye sembe hwe adwuma na ansa enti won send me case kam de ba asma sampo aka che me ne say na mu de mugum ho anim ase onti case ka na me say sampo wa we ya akra ho o frame empo free mu amama baset so no me for me case tie me hanya kwa ho me ka asem tie me eti me ka chain straight of phone so tie me eti me ka say me bad ya o ma me case kana memra ya brushing of tie me o so wo kan o so ma me tika e wo wani ma na ska ne bru me pay na bru me so sa djuma no moye statue bi ho na say statue na me be information then o ka say mo ntutu na mo nyensi ade so no me sametima ku na nya media me ba na no mai o be bubui me tugu se nyefe me ma bu o mu twa na ne bubui ye e waja bofo nim o do pa ko hwe sesi see no Jude ma me nka me ne kwadwu asem because me obi ntimi nka me ne kwadwu asem obi oben kwadwu obi ate se bia me ka kwadwu asem o do mra kwantime ka sesi Jude o si wo mre ni me say hwe me ne kwadwu see
ye de ne ye say ye hia ye hinse ya ne de to ne nipa mu a ye be kasa asire huri ye ho akatetinsem e na we yasu na we ya say baby a wo hwe bia no tie me say me ni ko won kan ska ma me ma ne mro so me kojo ska ka me gya be ye kojo adwuma no na ka me gye ne sa 3500 sa state you ko unim de be na e free ba mbe to set ne so me no to na ye nya ne ya wo hwe me free bia tie me see me say he tie Oshé ATTA'S but also am miska na no oboa nkofo said yes ye dia asha say bia donation the ATTA'S say no we donation no say na ifa na we call say na ifa say we are reading tin say why fit kakra ti be say oboa nkofo na ade say no wa sha say awoye ana say dey because me so me the same year bonya yi no adofo no ehwe yi no say no we dey no kon say ye papa nyambe shira wo se nyambe shira wo simba hwe enye se nshira America no uhu ni siska uhu ni se beba wo ska beblu but onyango po metimi aji wo free amanie bi mu ni osan bi mu a unsusu da ebia kai be ebenya kwanhia ne so wutimu a se nshira ko pon de hira wo ni ntini kai ni nya kwanhia da de ma me start ya che na de ma me hu se there be they are so for be can say a long face make us a long face can say me the way I see a shank for a man yeah me the metete enyanka pe ampa okay abem unim me ye no children hospital me come man cancer children hospital ko donate and man cancer police station and teacher ne ba ko en ye juma keke roast to a friend say roast to school and some school materials na Pabwa the school ade ana omu de danche ade esanso dam etikese pa ye sickle cell patient mo sickle cell no ye no say me church say ebia omu say o madi diem say de make say eno nti aboa me amanyankopon adom nti da so won kwen no omu so me fa sanity ni mu na o magyan ne me bi omu ya ede omu kosa ya hawo ni mu nti no omu de me kwa foric acid na mato wa luguzi ana bot pack na mde akochire o mu say bi ni ade a modi so a ebetimi aboa wo emo bi ka say amode mu nyine ndu fie say ne betimi aboa ma wo na mu wadua ne di mu obo no ma wo kwa wo say anwa no ni ade mi so no mekọ ebia ma mi ni sko beto nwa na so be say ntine no ana o ya medi mekọ na se ba kwa mekọ ye ma na se problem na wo ka no ento so na ja akraba hana me so menya bi de koma wo mu so hu bet eya djuma me ya djuma kakra bia me support bia ni me fa say obi an ka say bia oyesi ana so ndia me a me koye madjuma na machim na me nze ndia me dia aha bet se for na bia odbenya support akra ana kamani beji pa ana be support oboa wa ye obi so oboa me kwa no mfo ma me aka me de ka me se ni pa ne so wonye ma me hwe ono anye mfa ma me ba wonu se ye bi oh nice we bi anu kasi nyambe hira wo no hwe wo de mesro wada ahwefo madaroma se wo obi a wo oye sickle cell na se hu a wo de folic acid ye wo konkomo de se me ton 25 first na me ton 12 cedis na 10 cedis ko aba na me ton 12 cedis se me ton 25 cedis timi to kesi mato a 4 ni bia mato pack no kwato na mato bia kan luguze ni so me ton ketu ani bi ti wo de to saa de ne fa che ni pa ne mame se nya se bi a me na obebre me se bi a je fa koboa o ma wo mu ni bi fan se nkra ya jo mato woda o mu e ma me no ne ade pampers ni bi ni nsuo ni kalipo ya jame de ko ya wo de wunya wo de akra bi o bantemu no hwe saa de wi akra bi otu anifo ano akra otu anifo ano wo de ohia mo bi a ye ma no me hwe nyakopon be obi ono ma o pa wo keke onye saa de wi fan se nyakopon yes wose mu nye wi fan so me se mi oso mfa nsi ma mo a obi ono ma wa pa wo achi hospital saa but me say wo de saa de wo de ko children's ward many age wo pa ko children's ward donate se we se bia Jude se wo de brew na so de futu ade mo ano no futu ade mo se wo de onye saa de ne ma me na se obi nso so wo saa sickle cell patient ni bia ma ni bi na no enka sam ya yanti asa nipa ne da because unyini ya mensra kwetia unnim de wukohia bia na wono de ne maame bia na de bia na wotwe bia na bia
yɛde no ko beto de bia yɛyi na firi hɔ no ma ka ma ne asakasa aka ne sa fa ne bla ne fa mo de betoto no etimi mmiwa no nkasa nti obi ɔyɛ alefo obi a wo so oni ahode wo mantam obi a ne ko school obi a ne wa adwumam a hu ni sɛ one day a weda ne yɛ kekra no ɔyare ne mum tunefo sɛ wɔnhwɛ ne ho so yi wɔnhwɛ ne didi wɔnhwɛ ne nsuo no mu wo ska e bia ne yɛ nyina ye betua moka ba wo de yi ska ne bi fatol folic acid mano na ka kyerɛ ne sɛ wo de wo sere no do beti onye mmoa wo da bia no onom baako no onom bottle water baako na sachet water baako efengu so onum so bebre no famre adwuma wo de onye saade ne ma wo ye saade mo wo de begye saa ye no ne ade a wo hwe free ne ho wo hia ne hwe onye saade ne ma bet se beba nso a ye begye ne aboso mpa ye de wo hia bia no de e bia wo ATTA'S ana se wo de me number no meti me number na ATTA'S form of name me number ne 0246 445816 wo de so offer number no na wo fra ka problem na hwe ba bia ye kɔ no ne emfa mpai bonta achi ne emu wudi mfa wo de se wo mpese wudi be bakra na wo de ye de mpai beta wachi na de obehwe yakopon obehu yakopon sankyere ni ebegye wo nsa enye sika wo Jude enye sika wo de me chie obi bia se no wo da no so emu aye nwunu mi nua no me se wo ya mo nhye obi owo sai ni monhye monhye long sleeve ebi okra gloves kra bitimi ahye ye beka de se de ntina ye beka kan se bibire beto de wo apom bi ntiye shentale be cover wo minim ene wo nsem ana wo nem na shetra nika no de omye nya ahye ne en shetra ne sa mrewi emame madaroma so hunu na munum su bibire ensu ni hia wo de num so bibire so de kom kra na se wo nya ska nto aduane ade no nsu bibire nsuo ni nyamo nsuo do so chen mo jawe ni pedue nsuo ni nyamo se nsuo no efefa ye ntin ni mtemma eboa ma ni mo jan ko na ade hwe odi die yi no ana no be bia ntima ice water die abi die se wo twon ho kra hwe ade wo de wo to wo abonte na beto bia ade ebo modin se wo ede wo die beto be kita kakra ma na dwo kakra na wanom wate ebeboa me nso wo ya ne sa mame a obehu ye afere obehu ye so mo tirase enne me mantemu a ba bia mete me kwa na efe keke lesi ni stars aba na me se twesi ni medase wa musa meti na meduku no medase se meduku ya na maboni nti wo be ka se ade na maboduku abeti na hwe me wo so wakata o twesi ni o ye se me me ni ye comfort colors nti me ba tv se ya ye me fa ntwa kon ma ka chief se de me twa comfort no so na me yi so na odi ase since ma wo so acting na aka me acting me show acting bi so de wo hwe me ntewu ni we se no okay nti ATTA'S da wase ni so na wake up say juma no for now obi pese wo ye yeah and if no be platform ATTA'S TV yeah na Instagram ne Facebook ne adade de woni me wo so fani na ma mo preko Facebook ye Samata Frempon ana TikTok and so ye ATTA'S makeup atana AWTA'S na the makeup also me din ye ATTA'S TV ana you say yame ya adom so na say otumi se ma me channel ni bi nso a comfort colors so we dey out the acting me dey acting so we na mo shift for crew to acting and one on sa ni na ye kono say yame ya adom na me nya sika dia me so metwa bi na masa chire makeup ni so makeup ni hia me pa no na pesa obe chire na pesa me chire wo YouTube nti ye no ATTA'S TV ATTA'S TV yame ma do ma pesa ise dia nya me nya sika se ne nipa be 5 kwa na me fa wo ma metua wo muka na ni makoto na we are giant to kwana ka ho no ye no no kre ne be ka chire wo ye be ka no kre na chire na wa ka se yenye ye mo nye no kre na wo no kre ni die anti na o man ka ko dwa asem no wo ye me ya no be defend no wa ha wo so wo kan ska ma me wo bra ebro so Jude me ne ko dwa asem die me ne ko nkan san Halloween se bi obi te me ka na asem ade nipa no po mra bonten me ka se ATTA'S but me ya se we defend na one man come as so obi o hwem bia be ka se bia enye me na me pen ATTA'S me my day David tie sana wo pese wo kire se de wakan iska o manim se de wakan se de long face ka se wo frame me a o be ma me ko charge ni 8 million utimi ka se me ka kokko me bi na ko twe no ye na me ni se de wo sitie wo start here interview ye nko intina me se be se break wo so no issues akwa obi wo movie bi akwa da se baba me dey come no kwadwo die no nko because kwadwo die na wo kan de wo so ma me be I said so akwa so no more issue
Why? I set ya abu fence set beso. I dey na mo ye asabia mo dey. There no money issue. We no manya issue. There na free o. Oh, Jude. Adwuma na me start interview say adwuma me ye no me nya adwuma bi anka ho. Ya no ni adwuma me ye nya Iskasem. Iskasem. Na Jude sky issue dia. Omni nya sky issue omni me nya ne ye say. Omo se ma charge kese. Eti omo fe obi wo fro. Na ka ba fi be dey. Me fe be aho. Se bia mbeka se bia na enya issue bia me da so se ko na me da so te. Me da so te kunsu a. And now, my Juman, because I say, me no more fine chair, or free or crowded. Because Omunia no more, any young pen or cracker. But I'm enjoy a sankofa, a Yaburocosia, a hintasem, and an ame yari, and to Mamma Yibi. And now, to pray come here so more frame. But I do the no more frame because of effect, be no more. Any panning shatter a special effect, but then why I didn't want the panning. And yet, Mamma, or he like a son, I can't say. Side effect you just artist in your friend. Omo mo set ni so nyina try so mbe. Obi antimi anye. And I'm afraid because I'm living in Papa Krum on my twa adwuma. Frankofo adwuma bi omo de ma eyi. NG TV. Ana ye Satan na friend na ye. Ana ofre bi na mba be ye. Nti fo no mo ne be kasa ase aka be 3 months nti me nto aso na menye. Ba obi se scan na ye de ma me ana. Bi da se sankofa ni we na me ko charge ana man charge da. And once we are 100 cedis, 200 cedis. But in tina ATTA'S me so be ko. Because you say veto twin me bri movie. See enti na make say ho me anya me nko na me di misika. An maka say e bia se me nko aka me ye okay. Because ene guy back e wo me nchen sisi a. Me nim na busu ani bia da, but me nchen no wote. Ba bi say dey na me fi odidi. Ma fo ba ko nso afri net ya se ba bia e kotwa oye pa 40 adwuma boafo ye na mafo ba ko nso afiri ordinary betena me nche adwuma we na me ye adwuma mfo bi anka ho nti kwa me no fa so me fidi wo kwa me fa so a me phone kra we say me phone kra kasa kra say o wizam say da be na me kwa na me say o me koye kombedi ye hwe o Jude enti ni sa adwuma we ni se ma momode ni se me nya sika dia abafi a eye guy ne for bedman me na me de no come virus bedman okay. Of baby na ba you minim say kro no free and answer of friend phone so no ba sa na nkofo ya na afre ni aba mienu so betena me nchen sa na nyan ya do me say ohene ire afa ba ko ni ti a ono so ko location so bia de bia one man obechi ya ni ade nkofo pi na me na me so ntam se de bia me nipa mfa wo so na ni nsan ko na no eti me no me no mu ni problem o me ko say so de bia no ko di agrubu of fans me kwa me je me fans sa what you say na momo no mse makọ charge kese ana me che say ya no kura na me de bia me sa aka say empanyimfo se di obutam na fo nchiri se odi bomu no sa ba no de empanyimfo oboa because adwuma me no mo start ye ya na baby ya dui na na say mo se ba won che na so obo obi mate obi na say what you say ATTA'S ntimi de wache obi awi a mate odo na ma so mo obi abe ye me number ne 0246 edo bibia se wahwe ye bedu samre na sebseb wase o data na credit na wahwe ye bedu samre na bia wo bia no mesama official pan so na me chichiam se de na ATTA'S e ka no nyese bia metwa ATTA'S ano ana se magina no esibone dabi no ni ATTA'S de wonim no na issue no kokura ba no wahwe be create more issues on social media mempese de bia be kase enam Jude so na we ko bae enam Jude so na we ko bae odo ntina me kura me ho efri ATTA'S de no enye bone kwa so de minim na me ko kan ye na ATTA'S so ku different story bi aba ne ade bi me pese sa de ni besi ti abuja for say eni ya na hwehwe me message say no subscribe na de adoma no so at all amame ye the next video bi atuma na won sa aka donation so ye go so aye bo anko for ti say wo a wo chi ne bi a betu de mo aba say de ATTA'S kan na between all the other sources. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.